Probably 33tm International Day of the World Indigenous Peoples abono hayung rugui 193 country wo son of the soil originating innate native peoples ro hayung ni hani bosani sal palai to mo sal very important UN United Nations 1994 puila 9 August hayungni hani bosani salni palai khaijabu abo 1982 ni Geneva wo UN ro United Nations ro hayungni bosani sal palani hane siddhanto khaimani tinini mo salo chini taklaini 2023 ni theme the indigenous youth as agents of change for self-determination. Hayungni busani self-determination atmoniyontron odhikarno tebo kaham ketisana bagi jubogrok youth ni jubo somprodayrok bo eta poriborton tubmani bagi gobang bhumika manane ang mo salo hayungni jotto hayungni busarokno hambai majanogo tinini mo salo hayungni busani je right more right jokno sentashi phirok manane bagi ma wanchugo shortke hasine tabuk chini Bharat Kotor India government UCC Uniform Civil Code chalu khlai in addition 2006 Forest Right Act je khaimani mo Forest Right Act nobo tabuk present union government abono amendment khai hani busani scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers ro jeta bongi forest right tongoni more right ni borno tabu bonchona khanya nai tongo UCC tabu orobo haino civil code অবনব হয় না তাও বড় বিল তো বই যিনি নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব কক নিজস্ব কামঞ্চমূন্য এবং দংশখানা বই খাইতং সংখ্যাও অবনতি তিনি ইন্ডিয়ানি গোबांमा हायुंनि बसानि सावगा प्रटेस्ट डे हनि खाइतङ जोंबाय इन टाइम कम्युनिकेशन खाजियानि बागै जोंबो बर' गोबाक्सा गैमालिया हाइपनो जोंबो इन्डियानि ताइ जतो हायुंनि बसारब तिनि मकनै बिलनो प्रटेस्ट खाइतङनि बबो जों प्रटेस्ट खायो नै तिनि म एडिसि प्रशासननि इंगै आरो हायुंनि साल तालायमानि मसालो जों मासाव हामबाय